Teman-teman, selamat bertemu di DLP Toraja Channel. Sekarang ini saya berada di Sandangan dalam kegiatan Rambu Solo Endaran Ada Melau Alang almarhum Dr. Andus Petrus Pakiding, di mana hari ini tanggal 3 Januari 2023 dilaksanakan Endaran Ada Melau Alang. Dalam Endaran Ada Melau Alang ini diisi dengan ibadah yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Aser Naning STH. Teman-teman, mari kita ikuti ibadah penghiburan Endaran Ada Melau Alang ibadah penghiburan almarhum Dr. Andus Petrus Pakiding, yaitu lingkana acara lata olai bunga na pembukaan tu sementara berlangsung mapenduan na ibadah mapentalun na sang buku doang buku kada lu jamai keluarga mapenapa na sang buku doang buku kada lu jamai pekamberan lantai tondok na mapiliman na informasi lu jamai majelis gereja may mo kami teman-temanku siluk solanasang ta pemaatan pa inanta ta sitaatan misa sola misa niatu kami nomban pa pakatana lan makarento temo madin ladadi situru lalan pa prian pong matua totemo la mentama ti ibadah tulaya lana sorayanan tumatuan talam may BPSW 3 Makale lako ambe waktu Pak Pendeta Aser Naning di Sorong Kaboro tu atu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat sore untuk kita semua. Baiklah, mari kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah saat ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, kita lakukan bersama-sama. Cobaan pun datang
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita dari Mazmur pasal 42. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Mampirlah dengar doaku, Yesus Penebus. Mampirlah dengar doaku, Yesus Penebus.
basa latanan no tukaran na pong matua lam may surat madatu may komita ando kuasa penmasalo narangi tuba-tuba tengta tatandai patun na tukaran na tamas sambayang lante tarampak madu senopuang situro patiran sangka adiona melawalang lanalo yate na di pamaleso lendui kamenomban to kumuamin tuagan diolay siya di posara lalu mintu sulapa katuan ondo pi lante sara rambusolo susimisa to mapatongan inatontong ki po penggaronto ulendui kadami tu tontong ki basa ki perangi ki papatui tanga ki solanasang kini pelalan ni tekatuan kini pelalan ni tulana po maatan na katuan mi kamasyangkan ondo pi ke napatukan teakan kamasusan susite marasan yamoto puang kitu tun masabayang to kumua laki basa tu sangtan kadami lam may sura madatummi memase kan no puang miarangi kan kuasa pinamasalo mi anaya tu tanga aki paisangki kipahang tu kadami kipake matoto tuo susimisa anak-anak mi makadakada mo kumiopuang belan na pantan sadia mo kalaperangi ni patoyang itu marupa-rupa sa kalangan ondo pi kuasa di atabulituk mirangi te pangandoki mi pagari itu salaki belan na mangandokan potete puang ki pong Yesu pong apelabak. Amin. Karena pengamatua Papudian 62 angka anan pitu karua nakasera kamarampasanna tomposande puang matua rapa apenangku maapatutun lagu puang matua belanna diore mai turanungku iamanna buntu batungku seotokna kesalamaranku ia mau tambah kukungku natayang kula tirende elen lampung matua nanitu kesalamaranku sia kamalabiranku ya tubuntu batu matotoku sia pentirunganku ia mau buang matua esolaku tonton kumiran mani sia bungkai tu penami di olona ya tu buang matua ia mau pentirunganta. Amin. Selamat Natal lagu kita selengasang. Selama lingkan ketua lantai baru hari yang ketiga. Susito apa nasangal lo dirasa tetong baru. Padahal talungal lo mo dago kita 92. Batumba na kuatu todolota na denno tu sara rambusolo di patengka susitemai yan na ladi pelalang ladi daka di kuah
Indan na tu dolo-dolo na pana ate susiteme. Batu indan na ben isanga. Na yake pote di bolong di sanga sara rambusolo. Ondong pi ke di pelalan ni kumua umba dinin nalan ni kada turu. Minda dolon ng pugawi na deno tu patiran sangka si tete na malanada di kwa maapupelaw tando siya maapupelaw alam maapasonglo sara ko mea batu makaburu. Majarang kurangi taong pulilen ni tuyan na to. Saba kira-kira taano kami itong tanday kung inda na yarandok ki siyong marinin nalan ni kadaturo. Siya matumbay na ripugaw to tengkana sara rambusolo susitomay. Siya yan na di pataro-taro, di tanga, di kwa, ya pala ite kita tolino. Butong taan na padanasa to patirang sangka. Lago kalena sinisa amisa tau. Saba di pateng kasara arambusolo diukur kau lendui rakinambongi yang moto na den turikua di pekasera landa sapurandanan yate sara arambusolo tatingayo yate ako upami pemaloloy kesalay kepentiroku kira-kira sara karapasan. Bisa luka papikutan kumua yan na to mangura sulem kabe ampang na pumatua madarang sape di panaktaran sara rambusolo susite tatingayo belan na disabu to kasayangan to masayang waktu nan natang lima siyang pabenaba to tayo panatum na lamate namate no yang moto na tayo ni patengkan bang patiran sangka susinin siya susi tinitingay di pataru-taru pikutan na di kuwa matumbay na dipugaw susite. Kira-kira apa lantang anak kampo tomarapo na di panahatate sara rambusolo susite. Apa na posaba na apa tu ladiapa umpugawi siya di patulako lan umpugawi te sara susite. Yan na di pebali malumi mga dikuan. Dalam naman kakina pagkaboro te tusule mo kabe ampang na pumatua. Yanuka mo to na makatampakan na mo dinim papayan nito pagkaboro. Na di pugaw di patapon lendui kabiasan ulendui ada turaya. Kira-kira bisa dan pemali susito. Bisa duka dikua ya siya na di panata susite kumua na matan painan na rapa painan na din matana na toyang to kamasusan.
Dan duka tuh kira-kira di kuat na nenek wang muka siya nang pati di siya soy mo di puha usus ito. Saba na puha mo nenek terdolota di puha mo ya mo to na di puha utaro. Tumatuang ko silo do di pagkaboro lang kung Yesu. Iyan to sule pelalang pabasan talang surang manatu. Tuna po pendali kasabihan tumapudi Raja Daud tutabasa mulai ayat 6 sa kasera nina kumayate katuan misa agan tutontong diangna siya di piang-piang lantai katuan siya naula tangata siya mandu paralu lalino ia motu karapasan painan kamatanan painan ketenangan hidup kumuana rapat te katuanta rapat tu penanta kita hidup tenang. Kumuadana nenek menda di penasanan siya duka na nenek tangun tandai tau tu si pato na lana puaw iya mo to na panata itu misa sara kumua namatan tu painan na kumua narapat te painan kita berkorban, kita berusaha melakukan tatanan-tatanan adat. Kumua narapa atu painan. Kumua tamatana untingayoy te kamasusan. Biasa duka na kuato pedang pipena siapa pa di Wimata. Mintu tahu narande te tanah kalua nasanggot te langit bahkan semua ciptaan mintu apa kepena apa tuo inang alang katuan na tukarapasan ketenangan na ang alang katuan na kumua na to yang to may di pumasusan na to yang to may lampatang rapana painan tau misa unangay kuma na maruk ka te katuan na tangrapa te katuan mintu tau kuma na membela turusay na painan na membela tumpatan rapaan na katuan na membela tumaran ng pabuto katang sipahangan ondong pi kasih salah tak tahu lantiri nung nga kumana ken nasisala siluna batu ken nasisala sanggunan ken nasisala tusing tidak ada tak tahu nga itu kasih kedirisan ya tunang atau ya mutu karapasan kamatanan painan ya duka mo kira-kira to na pusaba na di panaata to sara dan pusol kumana rapa te painan tamatan solanasan anna toyang siyan na pade tu kamasusan lan penanta lan kaleta sama biasa tau ke masengoy ke somaki lalu silanan na pusengo ke
dan ni keluarga na mate na abang apa di pugao na disambayangi na may di kaburo kuren noy tau mate to masing moy wa jumbating moy napukadoy selalu dia ingat nakuyo to da siulu bagi kami tento untung mana pusing mendari na potang rapa penan na tontong lang katuan na sama tayo na bukawi tayo kesempatan tayo na bisa panatay tulan na penan na tulan na pumatan na penan na susidukat to keret to mate nakuha ko polo na batang rabuk na bang di apa ito pa ito nakuha mi ko yo tahu ya dek pak siapa batang rabuk na ko silu kika mi tang ditiro batang rabuk selalu menghantui dalam perjalanan kehidupannya. Susi Tomak Pudi Raja Daud paham selanasan kiri kuah raja yang na raja tu tengah aku kuah apa itu lah na potong rapat kenana apa yang na puka susah semua ada seorang raja bisa tu apa tu na pokada dahil lalu lendui parenta na senga-sengana apa lang nakasusay. Sedangkan dari kepala rumah tangga dia nanti apa dikasusai sama dan indo anak lah dan anak tak bisa disuah lampak pisau itu anak tak tuh kalau apa itu pisau bisa saran hutan malam begitu dan indo anak tak biasa dikuat setrika itu bayung punya tua aku pakai nah kenapa kita mesti setrika kuat kalau udah kok gering nah iko bang sila masiri aku setrika itu bayungku na bisa digorri na mentalo mo gorri na jo na kami tahu tamis sali mas strike tu indo anak na titi padahal aku strike bisa na tu apa na nakasusay tapi rupanya ketika ia berperang ia dalam kepemimpinannya ia merasa tidak tenang. Tayo narapa ketuan na. Matumbay. Raja Daud sendiri menyadari na pangalang kalian ko. Ya siya na tayo to karapasan lantai karatuan niya te. Ya siya na tayo to kapatalon lang kapararian. Ya siya na tayo keberhasilan. Saba tayo tapatutun ni tuteng kakeneta tayo kapatutun ni tu sarata tayo kapatutun ni tu kaparentan lako pumatua yang mo to na pesabihan nila ko kita sa lanasan melendui papasanta makaruin dite nakuha rapa penangku mapatutun lako pumatua mapatutun mira lako pumatua namane si tamu karapasan painan. Rupanya Raja Daud tidak cukup baginya membuat dia tenang. Sekalipun dia sudah menjadi raja, apa yang kurang bagi raja, tetapi rupanya dia tidak tenang kalau dia jauh dari Tuhan. Tentu susiduka kita tomarapu salanasan te. Napakilala kita na pumato kumwa moita bisa moita pogaw ite sana rambusolo susite. Tayo bang siya na lang porapa ipainanta ke tay tat rapa mapatutun lako pumatula. Itu kuncinya. Naurungan ni unulay siyang pateng kay tesara marasan
ilalai kumua ya te Sara inang tontong ladi patutun lako pumatua. Kau bisa membuktiin nate dan tentu sampai juga garuin stop. Di kuat temo ada ma popelawal apa menombaki di bahasa karena pumatua tananungan. Nani maleso kumua ya te misa yang tena Sara ya te inang di pupenggaronto inang di patutun di papayan kumua Sara ya te tutun lago pumatua. Takana sai solanasan kumua belan diori mai turan nungku salian domi puang taeran nunta solanasan. Lu diori mi pun matua tu kama totoran kama tarusan mainan kama patuan kasih pahangan lako misa na misa lalang kumbungan lalang tondok lalang tomarapu kumuan na lumingka melo tutun melo Sara. Yang terkilala itu peristiwa Menara Babel. Mengapa tidak tuntas? Sabak to yang jumi puna to ala rencana ya to umpake pesanna para umpake pesanna naurungan di taksi pahang naurungan ni tayan tadi tu Menara Babel gagal total. Kita yakin, kita percaya. Mane terus sangai ke Sara. Betulan nama kasar. Sebuah kegiatan yang berat. Bayangkan kalau kita dalam suasana berduka, lalu kita melakukan kegiatan Rabu Solo seperti ini. Kita bisa membayangkannya. Begitu sulit, begitu susah. Tetapi mengapa bisa dilakukan? Karena kuasa Tuhan. Jalan mapatutun ki lagu pumatua. Matumbay ta mapatutun lagu pumatua. Jalan apatongan siya ta kanasay mo. Siya garuntong nakapangakuan ta kumua lampung matua nanitu kasalamaranku. Siya kamalabiranku. Ya tubuntu batu matutoku. Siya pentirelunganku ya mo pumatua. Untuk batu matoto aku betul na sebuah benteng pertahanan. Benteng pertahanan kita lan pumatua. Ketika kita memiliki Tuhan, ketika kita melakukan pesta kegiatan Rabu Solo ini, tapatutun nih dan Tuhan yang menjadi benteng kegiatan ini, maka kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Ya betul nenek di pakilalan kumua lan Sara Rabu Solo susitemai tutontong tangkaran lan kabisaran tombongan toma parenta tobuda ambe tondok toma murah semua berperan. Dan semua harus menjaga, mengangkat fungsi masing-masing. Sebayan na rin si Ropoklen tu fungsi, bayang ito na biasa naputakara apa. Yan na jaman na itong aparenta, kuhin niya, kuwenang na itong aparenta niya na ito. Yan na tanggung jawab ng betondok, tanggung jawab ng betondok. Nato. Yang na tanggung jawab na hubungan majelis gereja, tak ito bisa protoki. Tanggung jawab ano ito? Tornonindo, to mangura. Tanggung jawab na keluarga. Biasa bang dirangi, lalu Sara, dikwa, ako keluarga, ya tulah nasi tiruan to mitua, papanan.
Oh, dia diberi tanggung jawab. Jangan coba-coba memberi solusi di luar yang ditunjuk itu. Wayan dari pokar bawah itu na mintu hingkoi la susi kita to kampai mina kui catatan na tak ada jelas. Karena fungsi tidak tertib. Tapi ketika semua berfungsi pada fungsinya, maka kita yakin, kita pastikan Sara Rambu Solo iate yang tesurming kanelo sundun makalolkanna mendari pakatana. Lagu to marapu na paulelean mintu tahu. Kumiya to na to nasaraan na ng rapa, ng melo, ng tabang niya marukarukan. Matumbay, sawa mintu to masara, mintu to marapu, mintu to matondok, mintu kumbungan, na patutulong na kurasang pong matua. Tukatuan na, siya pasanan na, lalo ng kaya nito sana. Mereka semua sepakat menjaga jangan sampai ada musuh yang masuk di kegiatan Sara Rambu Solo ini. Jangan heran, banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali musuh-musuh menyerang kita ketika kita melakukan kegiatan Pesta Rambu Solo seperti ini. Karena orang, karena musuh, karena kuasa iblis bisa mengelabui akal pikiran kita. Yang betul demo tu di mana ata tu Sara Rambu Solo na masuk sadiato si masuk sa di kebaktian ni malah na tampe gereja na panditan na untung siya na siya to bitaw malin nuruki to kaduluk untung siya na siya pa kenala tayo to ko tayo to malin bukar surat matumbay sabak na taloy persona lino. Kaya siya na pokok. Oh, singahan naman po. Sadar ka kita bahwa itu godaan bagi kita keluarga, bagi kita tumatondok, bagi kita jemaat. Sadar ka kita ketika jemaat berdiam diri bahwa itu dosa besar tanpa menegur. Sadar ke kita keluarga bahwa itu menambah beban duka ketika ada hal lain yang tidak masuk di tatanan-tatanan Sara Rambu Solo lalu tiba-tiba ada. Si santak mikir natuk meloy, bukan ata meloy, nagaragan mikir nenek tudulot at mua melaw tando, melaw halang, di pasunglo. Oh, narangan niya. Tadi kung ada apa narangan. Nanti kita mulai dito ko. Na masalah sa ano kay tumati itu sugi baru lah. Naman isang may di mo ada ni ke ano na to. Masasidugan na pandito di barat, di mulu, yang kutiro-tiro tingkan Sara hindi may madato pa. Hindi pa nakatato siya pa si Tulo di pa nakatato. Kaya to kami dito sa auto biasa ko mamaya ano tanda kung ada bugi ra to ada trial ka ada Malaysia ka ano tanda. Yan yung muli na po niya. Biasa ko kuhay, masusan ko. Mga ko tinibati tanak tantan dito nga nipatun na ko pakai yung ilang pinantayo nito po. Kumuha na tuming kanelo, yan narundong ki pumatua ki patutong ki susi dato daw, lago pumatua, pasti nabuka pumatua tanga ata, penanta, musti mintu berfungsi pada fungsinya dan berkomunikasi dengan baik sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Pirang-pirang manusia pelaku. Masambayang ki solanasan kumua ya te Sara Rambu Solo ta panata. Katumeng kasi na di melo na mendari na pumatan penanta solanasan. Ang tatontong si tuntun tua si tandi paraya
Unong kada turo. Si pakilala ko misa si pakainga. Naminto na to marampa na din na malaki sangan na pumatua to sudah matuto rapat sa lunasan. Laku siru ko to biyong paade mundo kami paade mambe kami pataan na paade pumatua tontong menema patutul lalu minto sulapak katuan mi. Kung matukalena to tontong majoren susi tumangka napisabian datu daw laku kita sa lunasan. Nakanasay kalena kung mamisa datu pananta narapa atu tenan na narapa katuan na kito yang ni dimelo na pumatua. Yang matuta tontong mapatutun lakulo na pumatua. Saya percaya, saya yakin keluarga di sini seperti itu. Mengapa tidak? Karena sedikit banyak saya tahu. Ada saudara saya pendeta Daniel Pakiring. Di sampai ketanan ni kaya Pak pendeta aku. Bisa ali biasa bayu dipakai tong kimang kuliah sebuah. Yo mi masih ada tuh sirai mempaki. Saya tandai kumban na bayu na pandita saya kumban na pandita Pakiring waktu itu. Dan pernah saya dibawa ke sini, masih di rumah yang tua, masih ada mama waktu itu, dan motor saya terjun di sawah di sana. Itu saya ingat betul. Saat dendeng kadang-kadang nanti sama nih ketemu pandita tong kimang murah. Ya tuh mama pisan tuh napurang itu masih sengat. Ya nanti mau kalian tuh kada orang tempo biasa tuh, tamannya umur keren, dan mengkomentari mama. Dan dulu ke Maluten seri-seri itu mama firman bongi saya masih ada di pikiran saya itu. Tapi nanti anak kilalewan aku. Dan satu pesan yang selalu saya ingat dulu orang tua ini berdua sampaikan, apa yang mau pura tua pas serang pandita kung surah dua, kuendemnya. Jadi seperti itu. Sehingga saya yakin, saya percaya nangyapa temi kodolota namun tanun na pumalabi na siya na pumupa na katuan na pumalabi sana na pumatua, apalagi kita pati suso na tante siya na panates te latanim pamaatan penanta siya pisagan niya naman pumatua tuminto pa pagkagorok tontong si sonda situ kadari lang te katuan. Salama tomaro Deno pa anete tombaro ete, mera kanu polilen ni udah tomanar na kuah lama susah katon te tomnyate. Yami makabelanja sisa bulan 500 sabu, mesti dikurangi 200 uang 50 sabayan na dipakendek pisan mandul lama susah katuan. Kota penada-adai pirang bulan lako, na bulan-bulan nanam pakiano, tak santai makabelanja kita siya nalambi gitu. Krisis itu daerah kaya. Jadi para lu di apa kilalan to tontong si pakaina si tuntun tua si tandi peraya umpamana bisangan na pumatua tapi mo pa isolonas. Amin. Yesus kawan yang sejati, kita lakukan sambil menjalankan pendekasi. Yesus kawan yang sejati.
sejati. Keluarga ng parang pumalin.
Pematan penanta bagian di persembahan pengandok. Kure semanga upuang tiap tumi kamasyankan itandai kuma langkan tarampak maduksen patontong duka kipatongan kuma inang tami sabiangankan yamo papatok kanto tontong kure semanga mati ulomi kumalamasan na masusta inang maduren kumi sinang tontong kan mikulang butarunno ni pebalikan upuang kemeng kareke ikan siya miyongli ikan mati ulomi yang matopuang kure semanga tu kadami pakilalakan soranasan kuma lagi patutun te katuangki siya lagi patengka te sara ng busolo ng poparea kusami kuma nasundong makakarulukan na dari marampa dari pak pagkatana laku taumi tunotun te kamasusan kure semanga opon te kasipulungan si tetena aloyate ini impatengkai yona patiran sangka milawalam mengandung kanupuang na sitaruna patiran sangka desar rambusolo saya ko mea latumengka situru paporeamni mi papakalay tetong araku siya tondok kumbongan tumaparenta na dipatengka situru katunganami siya kabiasan tesara ayate mengandung kamunupuang patoyang itu maarupa-rupa sekalangan katuan balak saki siya maarupa-rupa tumara sakalangi tesara ayate na tahan na luming kamelo wasay te hinan nindete siya kaji solanasan na marampa na din nate sara ng busolo ayate into rapu langkula ipatulako tumamali latuton lante tarampak malusen si pakanan na te merapu masusa ki panganduan opo kami tontong pesake na toyang tumisak kalangan mibenyat tumelo nani silupa kaboro te may tumarapo si pakanan na si pakatana si puran mo solanasan sambayang kanupuang kami nomban lantiat tu dipatulako al lumasiyang si taruna kamu pun pesak ke majelis si gereja na ato ite pak kamayan si turu pak proyami mibenyat tu si kesempatan tumi puparea latutur lantai ng kamasusan panata kami nomban siya lesan ngi tu pak pakilala papaganan na doon may kadami upuang kure semanga temi patengka bukan tamat itu baru dino pa natam niya te lakilay si turu kabro kami ni patoyang ito may saki siya balak ang kiparan lingkan katual lang tetaw niya te ondo kopi madin no madin lakilindu ite taw niya te 12 bulan na lako tontong kami po rining para kalalipasan ng tengko kisibisa ni saki rinding pala kalilu katuan tanan dapo oki iko rin pa neto katuan ki tontong bang di pupempatu mati olomi susimi saat tomenomba siya totontong memala dan bitaw puang indikasi pasak kiyo puang na dipatuton si turu o paporeami kami pasake itu mintu tami tumadiurelan te kami nomban na pada sule siria kamarumpasan ang para solanasan umpukaran no kami tundoy bukan lantai bongi
tundukan Allah masyang alang si tete na makasonglo siya si taruh nanti salah ya teh ni maturo-turo po ang tantong pagkara ito sa lamdaki ni tarima ite pangandoki dalam masabayan kan untuk tete kung Yesu kung pelakbak amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, kita lakukan bersama-sama. Tetaplah berharap kepada Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ada kota yang indah cerah, kita lakukan. Semangat tu karapasanta solanasam huang pasakiki.